Dobar dan i dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas za vas pripremamo jedan preukusan kremac i osvežavajući kolač. Radi se o Karpatima. Pa da krenemo sa pripremom. U posudu za kuvanje dodajte 300 ml vode, posolite malo kroz prste, dodajte i 200 g svinjske masti i ostavite da se otopi i zatim da baci ključ pa pomerite sa šporeta. Lagano uz konstantno mešanje dodavajte i 200 g brašna i sjedinite sve. Vratite kratko na vrelu ringlu i mešajte još 2 minuta. Sklonite sa ringle i ostavite se skroz da ohladi smesa. U posudu za kuvanje dodajte jedan deo mlijeka od 1 litre, a drugi deo mlijeka razmutite da nema grudvica sa 3 pudinga od vanile i 200 g šećera. Razmućenu smesu dodajte u mlijeko, iskuvajte puding, i zatim ga ostavite po strani da se ohladi. Vraćamo se na testo. U ohlađeno testo dodajte jedno po jedno jaje, od 5 jaja, uz konstantno mućenje mikserom, sve dok ne dobijete finu i kompaktnu smesu. Podelite smesu na 2 jednaka dela, tepsiju veličine 33 x 33 cm nauljite malo samo i postavite pek papir. Pa rasporedite prvi deo na više strana preko pek papira. Ravnomerno rasporedite smesu na pek papiru. Pecite je na 200 stepeni oko 20 minuta. Isti postupak ponovite i sa drugim delom smese. U posudu za mućenje dodajte 500 ml slatke pavlake, i utucite je. Malo mikserom izmiksajte i puding. Zatim dodajte i 250 g margarina i mutite mikserom dok se sve ne sjedini fino i dok ne dobijete finu kremu. Na tacnu postavite prvu koru, pa preko nje postavite kremu, i zatim fino podjednako rasporedite.
Rasporedite svuda preko kreme zamrznuto voće po izboru. Ja sam koristio šumsko voće, oko nekih 500 grama. Preko voća dodajte utučenu slatku pavlaku, i ravnomerno rasporedite. Postavite preko slatke pavlake lagano i drugu koru. I samo je malo potisnite. Ostavite u frižideru na par sati da se stegne. Pospite sa šećerom u prahu. Karpati su spremni. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru kako su vam se dopali Karpati i da li ste ih ikada pravili. Ukoliko ste novi na kanalu, ne zaboravite da se prijavite na kanal. A do sljedećih videa, ja vam šaljem jedan veliki pozdrav.